Mbere yuko dutangira isomo ryacu nagira ngo tuganire kuri ibi. Ninde mwumva ukwiye kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda? Ngaho nimumbwire. Aha. Nuwakwitangira igihugu akaba yanagipfira. Kwitangira igihugu. Wowe? Nuwashyigikira amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano. Yes. Nuwashyigikira gender balance. Good. Hagira utubwira ikindi. Wowe? Nuwahesha agaciro u Rwanda n'Abanyarwanda. Good. Ikindi? Nuwateza imbere made in Rwanda. Yes. Nuwashyigikira education pour tous. Good. Oui. Ngaho nawe tubwira ikindi. Uyu niwe perezida ubereye u Rwanda. Kagame? Kagame. Long live to our President Paul Kagame.